Gloria kachun tata Dios ma hinaka nuqa pisari mancha y bendecis qatarikuni imaraykuchus tata Dios chakamanta kaydiasta wakichin atinanchispa wasinchu kumanta pacha tata Dios ta hatun chayta yupay chayta palabran yachakuyta paywan parlakuyta munasqa uyarikuqkuna imayna kakushankichis tukuy nikichaqta tata Dios pasutinpi napaykamuykichik como nin hermanoncha Efraín sumaqtapuni suyarikushanchik wakichikunchik imastawa kiyuchikunkichik uyarimunkichikmanchu imastataqa wakichikurqankichis kunan kay ch'isipiqa munasqa uyarikuqkuna ñawpaqman rispa bueno kay ñawpaq ch'isi ñawpaq paqarinkuna imaqa kasilla tata Diosqa sumaqtapuni sunqunchista nanachin p'akiwanchis hasta waqarichiwanchis ima hermano chaytaq señorpaq presencia mana imaraykuchu waqanchik sinoqa más bien paypachachus hay vecesqa iglesiapi rikunchik hermanonchis waqakuywan orakun waqakuywan alaban waqakuywan oraqtinqa ninchik huchalliykunchik chanta waqarishan ninchik no. Pero sin embargo, ancha allin kasqa sunqunchista p'akinanchis tata Diospaq ñawpaqinpi alabaspa paywan parlakuspa aún palabranta uyarikuspa porque mana solamente alabanzallapichu kuyukuyqa Espíritu Santomantaqa sinoqa también palabrapipis kanallantaq tiyan. Ajina kaqtinqa kay ch'isipiqa tata Diospaq palabranta qhawarisunchis hermanos neysi no sé si kay sunqunchista p'akiwasunchus antes laurarichiwasunchus o imanawasunchus pero sin embargo munani qhawarinanchikta maychus kashan tema wakichisqa kay ch'isipaq kay hina kashan superando la ira en la familia. Atipaspa phiñakuyninchista rabianchaqta wasinchis ukhupi chaymanta waturikusunchik kay ch'isipi munasqa uyarikuqkuna. Ajina kaqtinqa kay momento invitaykichaq tata Diospaq sutinpi tata Diospaq palabranta kicharinaykichaqta apóstol Santiago cartampi kashan capítulo 1 versículo 19 y versículo 20. Santiago cartampi uska hatun taqaynin kashan chunka isquniyo huchi chihlaynin iskay chunka chihlaytawan ñawirispa kasunchaq tata Diospaq sutinpi kay hinatanin. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tata Dios, que hizo más cacha miski palabranta bendecichon, y como digo rikusunchas tata Dios mamañakusunchas que hay palabra y achakuskanchesca son conchesman tulunchikman hasta nin tuétanos nin no chilinos ninches kayshuapeqa chaykama nin palabraga t'uqsin mañakusun entonces tata Dios Espíritu Santo nesta pusanawanchikpaq kay ch'isipi palabra nesta. Hanaq pachapi tiyakuq Diosatayku kamuyukakamuyku tukuy sonqowan tukuy munakuywan anchata pachikuyku kay p'unchaypi qanlla wasipi tata Diosniy tukuy hermanosniyta tukuy uyarikuqkunata Diosatay qanlla compañarqanki waqaycharqanki tata Diosniy gracias qama yuyani payqa kashan tukuy uyarikuqkuna sanitus kusisqas tata Diosniy kay alabanzaswan kuska ñuqaykupis kusirikuspa hinallataq kunantaq palabraykiwanñataq munayku kusirikuyta. Tata Dios ni mañakuyku sichus kay p'unchaypi pantakuyku huchalliyku Señor qhawaypi parlaypi solamente o piensas pa Diosatay o mana juntaspa palabraykita mañakuyku perdonta hinamantataq munayku Diosatay kunan kay momento kallpachayta Espirituykutta santa palabraykiwan maytachus qan Tata Dios ni wakichinki kay ch'isipi atinaykupaq yachaqakuyta Tata Dios ni sonqonta hermanoypata hermanaypata kichari pay atinanpaq uyariyta santa palabraykita ahinamanta tukuyniku sientekunaykupaq sumaq kallpachasqa sumaq wakichisqas hamuyniykipaq Tata Dios. Ahinamanta mañakuyki qan sonqochay mayqan hermano y hermana y Señor tarikunman nanasqa aychananaypi chayri llakiykuna so ima problemas kanman chaypis qan Dios ni sonqochay y qan solución taquyki killanta siempre churayku qallarispa familiaykutta barrioykutta Diosatay kay vecinosniykutta killanta Señor kay Sucre llaqtata Chuquisaca departamentota kay Bolivia suyuta Argentina suyuta kay Sudamericata tukuy mundun enterupi tukuy runamasniykutapis Diosatay qanlla bendisi waqaychay tukuy piskunachus astawanqa onqusqas kashanku kay coronavirus nisqawan Tata Dios ni kuyariykuy perdona y sonqoqninta tukay paykuna chay hospitalmanta pacha Señor
arrepintikuchunku entregachunku vidankuta Señor kanman hinallata sonqocha imayka familiachu Señor nanastas kashanku familiankuta pierdespa hinamanta kandius atay sonqocha chay familiaresta paykunapish reflexionaspa qallarichunku arrepentikuyta kutirikamuita kanman tata Diosni. Bendecillaytas tukuy doctores, pisconachos, enfermeros, enfermeras llank'ashanku Señor, arriesgaspa vidas ninkuta risotayche ongos qajladumpi kikillantas tukuy policías, tanto militares kajkuna, tanto pisconachos kay periodismo llank'anku tata Diosni purishanku arriesgaspa vidankuta kampaykunatapas waqaychay kay saqra unquymanta. Gracias qamanqachun atiniyoq munakuyniyoq Diosatay anchata agradecikamuyku mañarikuyku agradecikuspa Dios Tata, Dios Churiq, Espíritu Santo sutimpi. Amén. Munasqa uyarikuqkuna munayman uhtawan waturikunanchaqta kay temamanta parlaspaqa imaynatachus atisunman qunqayta chay phiñakuyta wasinchis ukupi. Munasqa hermanosni tukuy uyarikuqkuna munani qankunawan kusqa purikuyta may gente kankunamanta mana yachanchu phiñakuyta o may gente niwanman mana nuqaqa entendinichu mana riqsinichu imataq chay phiñakuyri nispa kay chika wataña Señor paqñanninpi kani testimoniostaqa tukuy riqch'aqta uyarini tata Dios visiota qhechun machayta qhechun también huchapi kasharqa problemapi kasharqa ongosqa kasharqa tukuy ima tata Diosqa milagrosta ruwan sanidadesta ruwan cambian viciosta cambian chay tukuy chay huchasta saqipun y ajinamanta testimoniowan yupaychanku tata Diosta chanta yuyasqaymanqa kay chika tiempopi mana testimoniota uyarinichu niqta niuq cristianota nispa ñuqaqa Señor manchimpakusqaymanta pacha ni uqtawan phiñakuyta yachanichu kunan día kama niqta o kanchu chayri hermanoy manaña phiñakuyta riqsinkichu kay chika tiempoña Señor pikanki ni uqtawan phiñakuy yachankichu kunanta purikusunchis ari imataq kashan chay ira chay rabia nisqari porque yachanchik hermanosni hermanas qawasunchis qhipallanpi kunallan palabrapi hasta Jesús phiñakurqa chayta wakinkunaqa ninku hapikunku cuando Jesús phiñakurqa nispa. Hermanos ni hermanas kay hinata parlarispa hermano ni introducción mayaykuspaqa nishan la ira o rabia es una emoción que se expresa con el resentimiento, furia o irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento de ritmo cardíaco, presión sanguínea y niveles de adrenalina. Entonces, kay piqanin kay rabia o phiñakuyqa kay ukunchikpi o sea nasikusqanchikmanta pacha maypichus nuqanchik qallarinchis rikuchiyta descontentota o sea allikuyta sonqunchikpi mana acuerdochu kashanchis chantapi sari kay qallarinchis hasta uyanchista cambiayta hinamanta qallarin cuerpunchikpi kay maytachus corazonninchis sonqunchis funcionan yawartaq bombean ninchis hina qallarin hasta yawarninchis como ninku yawarnit impurin nispa no entonces chay kashan ari chay phiñakuyqa ejemplo paqtumpitata waturikusunchis hermanos ni maypachachus ari nishan kay hinata la ira no es una emoción pecadora. Un ejemplo, los bebés nacen con emociones de ira. No les dé leche, abran berrinche. Entonces, kunanka waturikusunchis sapa uqpata kapuanchispuni chay ira, o sea, chay rabia, o sea, psicológicamente sapa runapi tiyan, mana wakillanchu phiñakuyniyoq kanchik. Como ninku wakinqa chaypichus astawan llanunkaq humildenkaq phiñakuspaqa manchay fierota o millayta phiñakun. Entonces waturikusunchis pero kay emoción taqa como ninkaypiqa runapi hamun maypachachus por ejemplo phiñakuqtiyki imanantaq umayki huchita rikunkillasu phiñakuqta huchiqa phiñakun chaypachaqa chushchaqnin sayaykun manchayta kishkahina allqupis manchayta phiñakuqtinqa kikillantaq wasanpi pelosnin sayaykullantaq tukuy uywaspis phiñakunku chanta tapurikunachis runa phiñakuqtinri chushchaqnin sayaykunchu manachu
Munasqa uyarikuqkuna allinmin waturikunanchis kaymanta comuninkaypi maypachachus wawapis nasikun qayna parlasharqanchis wiksaukhupi isqun watata isqun killata mana isqun watatachu no kawsakurqanchik y chaypiña kasharqa nuqanchikpi chay phiñakuyqa nacen wawaqa lechewan kashan niraq tal vez killitas niwllaraq hinata sumaq ñuñuchishaspa chuchuta qhichurpanki chay pachaqa imanantaq chay wawari chaymantataq chayrayku wakichinku chay santapis nispa bebé que no imaniymin qankunastawan yachankichis allinta así que mana chuchuta qusunchu wawaman chayqa wawaqa qhaparin waqan entonces imaraykutaq chay uña wawitaqa qallarin waqayta mana ñuñuta qustinchis ukusqanta sumaqta misk'ita ñuñurishaqtin qhichurpanchis imanantaq chay wawa puñurpan pachachu mana antes qallarin qhapariyta qallarin astawan hikuyta waqariyta no maypachachus ñuñuta haywanchis tasnukun qallarin arich'in yapuyta entonces chay kashan chay ira o sea chay kashan chay rabia psicológicamente tukuy wawa ahinata reaccionan maypachachus ñuñituta qhichuptinchis chay wawa ni reachanchu parlayta manaraq ñawisitunpis allinta qhawaspa entiendenchu si tata phiñakushanchimachus a pesar que espíritu sumaqta entienden entonces ari munasqa uyarikuqkuna maytachus apóstol Santiagoqa ninkay hinata chayrayku munasqa hermanosniy tukuy runas niwanchis hombre nispaqa qhari y warmi mana qharillamanchu nishan kaychis ari qankuna astawanqa usqhayllata uyarikuyniyuq kasukuyniyuq nispa nin chayrayku antes mejor kaman allillawan imatapis parlanaykichis o nisunchis qhichwa parlaypiqa nin thawtinaykichik no allinta piensarispa parlanaykichik tantiarispa t'ukurispa niyta munan chanta kikillantaq allilamanta phiñakunaykichis tiyan tardos para airarse imaraykuchus runaspata phiñakuyninqa manamin Diospaqa justiciantachu ruwan entonces nuqanchisqa waturikunachis hermanoy qan maypachachus problema kaqtin phiñakuy kaqtin mayqa timputataq tardanki rabiakunaykipaq media hora pichu o hora pichu recién ñak'ayta rabiakunki como wakin hay veces ari maypachachus supermercadoman rinchis tiendaman rinchis o mercadoman rinchis wakinqa rinchis anotaykukuspa listapi imastachus rantinanchista chaymanta yanta kuskanta kutimushaspataq yuyarikunchis qunqarpanchis rantinay kayta karqa urgente karqapis kunanri kutisaqchu imanasaqtaqri ninchis pero ñuqa munani kay ejemplota churayta chayrayku parlashani kaymanta may qillanpis ninkichaqchu paqarin phiñakunayqa karqa qunqarpasqaniqa tratachikusqallaniqa ch'inmantaqa awantasqani ari nispachu tardelarunraq yuyarikunki phiñakunaykita antes sumaqtañachu wakarichin kunanmin nuqawan yacharikuwanqaqari kunanmin riqsiriwanqaqa pichus kasqayta ninkichu así que munasqa uyarikuqkuna hermanos ni hermanas cuán importante mana solamente los cristianos sino qallarispa a un pastor manta phiñakuyqa tiyan pero solo imata ruwana tiyan yachana tiyan atpayta controlayta o manejayta phiñakuyninchikta chayrayku apóstol Santiago nirqa kay hinata barcuspis chay huch'uy timullawan apaygachasqasqanku caballuspis chay frenollawan q'iwisqasqanku cuerpunkuta apaygachasqasqanku pero mientras qallunchisqa nin imaniymin qallunchisqa riqch'akun venenoman hasta cuerpo enterota la ruwaykuchin entonces será que ancha importantechu kanman tomananchis en cuenta kay rabiamanta entonces como nisharqanchis hina kan mayqa porcientutañataq cambianki o chayri allillantachu cambiasharqanki wataqmantachu renegocio rabioso kutirigapushanki porque chayqa llakiykunaman chayachisonqa porque manamin qasichu wakin ninku bueno yachanasqanallaña kayku phiñanakuqpis chantaqa allinnarpakullayku ari nispa wakinqa ninchis
pero manamin ajina chukashan monasqa uyarikuqkuna, sino que antes alguien pune kaman waturikunanchis hinamanta mana sonqonchista nanachinakunanchis hinamanta mana wasinchaqpi llakilla kananpaq. Por ejemplo, kunan kay díaspi mayqa semanatachu iskay semanatañachu junto wisq'asqa o junto wasipi munay karikushanchis. Manachu uqtapis phiñanakunkichis, manachu uqtapis q'allinarpakunchis ñawiswan qhawanarpakunchis, porque wakin ninku kay hinata mana wasimanqa chaypis chayawanchu aburrisqa sientikuni uq phiñasqa uqpis phiñasqa chanta lluqsimurqani kaypi puriyqa charishani ninki. Piensanki qanqa rabiata thasnunaykita hawama lluqsispa antes qan enfrentanayki tiyan yachanayki tiyan atipayta controlayta phiñakuyta. Gloria kachun tata Dios magnamanta signo pasmas de sunches monas joyarikukuna hinata okurishankichu kunandia mayka kutita phiñakurqanki uqllatachu iskaytachu kunanpis phiñas qallapunichu kashanki. Allinkaman waturikunayki imaraykuchus chayqa hasta unquykunata apamusunqa cuerpuykiman aychakurpuykiman. Maypachachus sinch'itapuni rabiakunchaychaqa chay rumisitusta maypachachus médico operawan chayqa imamanta urquwanchis ancha paciencia kasqanchis mana antes como ninku palabras vulgares peninchis ancha rascarrabia kanchis chayrayku hasta chay rumisitus tantaykukun hinamanta hasta pansanchista kuchuchikunchis. Y si mana hinachu kanman chay paciencia chaypachaqa mana rumisitus tantakunmanchu chay cuerpunchispi. Ñawpaqman risunchis qawarispa maytachus tata Diospaq palabran nishan haqay Efesios libropi capítulo kashan 4 chanta versículo 26. Kay hinata nishan tata Diospaq palabran kay Efesios capítulo 4 versículo 26. Si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durar todo el día. Dios está bendecido en palabranta. Kay peca y matatas newashanchajre. Kay versión actual peñawirishargani y chanta kay Reina Valera pitas nin kay hinata airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Kay peca nishangaria peñakuychas pero ama huchalichaschu. Ama peñasqa kashallaqtikichipuni intiaykuchunchu o ama tarde ch'isianan kamaqa peñasqa kaychaqchu. Chayta Diostataq palabranqanin. Maypichus kawsakuninchikpi nuqanchikqa tal vez puraqmanta qallarisunchis piskunataq astawan sinch'ita phiñakunku wasipi. Wawitas phiñakunku charin mana hinachu munasqa uyarikukuna nuqanchis kay machos kay tatas kay mamas wawahina imamantapis khaninakushallanchis wawahina imamantapis qhaparkachanakushallanchis. Wawaqa phiñaku hasta maqanarpakunku puqllapushaspa hinamantaqa tal vez yani wawaspata phiñakuyninqa duranman tal vez 5-10 minutos máximo chaymantaqa k'achata aysaninaykusqa puqllaykukushallankutaq paykunaqa. Nuqanchis qhariwarmi phiñanakunchis chaypachaqa media horatachu chayri 15 minutostachu phiñanakunchis. Chantaqa k'achatachu asirispa parlapanaykukunchis. Manamin ahinachu. Chayrayku walejkaman kaypi palabra niwanchis phiñakuychaq pero ama huchallichaqchu. Niyta munan phiñakuychaq pero ama nipi riparachunchu phiñasta kasqaychis. Nipi cuenta qukuchunchu. Ni wawasninchis nitaqa esposanchis nitaq qosanchis. Chayta niyta munashan. Pero kaypiqa ya riqsinakullanchaqña karumanta punkullataraq yaykurimushan patiota punku qhawarinki ñapas uyantaqa rikunkiña phiñasta kasqanta. Sut'illata punkutapis kicharirimon phiñasta kaspaqa. Así que munasqa uyarikuqkuna creo que nipi atisunmanchu salvakuyta imataq chay phiñakuy mana nuqa entendinichu ni yachanichu sinoqa tukuypi nin ñaqaña qhawanchis hasta wawapi sari nasikun phiñakuyniyuqpuni pero controlanamanta dominakunamanta kashasqa. Entonces niyta munan kaypi palabraqa ama ari tarde ch'isinkaman q'ayantinkamaqa phiñasta kaychaqchu. Matar ruasunchikre, munay mana munay tarde ladon las 5 de la tarde chay horasta creo o 6-7 yaykun intiqa chay horastaqa allin yanakunaña tiyan mati sunmanchu ch'isikama phiñasqa kayta chayta Diospaq palabranqa yachachin.
Y chayrayku noqanchikqa maypachachus piñasta kaspaqa mana ninchaqchu papito mamita nispa, sino que seguramente ninchaq, bueno, diferentes lugares man varían parlakuninchik noqanchikpi, mana rumayta rikunki, mana chaypijayta rikunki, ajinata watunakunku qhariwanu piñasta kaspaqa. Entonces mana allinchu kanman noqanchis ajinata t'uqpinakunanchis ari antes yanapanakunanchis tiyan sichus yachanakunchikña kay chika tiempotañaqa tiyakunchis qhari warmipis, entonces yachanchis si qharichus warmichus antes ari por ejemplo temperamentos manta parlaspaqa kay tawa temperamentos runaqtaqa tiyapun, wakinqa kanchis coléricos, wakinqa kanchis sanguíneos y chanta flemáticos, kanchis melancólico. Entonces yachanchikña warminchispata imachus temperamento chanta qosanchispatapis yanapanakunatia. Mati sonmanchu astawan t'uqpita, astawan como ninata hap'ikuchiyta fosforowan, ninata lawraykunqa manchay hatunta. Ajinamanta qhawarillasunta Tata Diospaq palabranta San Mateo libropi kashan pisqa hatuntakaynin iskay chunka iskayniyo chiklayninpi, San Mateo capítulo 5 versículo 22 kay hinata nishan Tata Diospaq palabra. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23 tahninka hinata. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Kay hinatanin kasho parlaypi. Ñuqataq niykichis pillapi sari phiñakunman wawqinpaq nin antes huchachasqa kanqa hushi punchaypi. Pillapis ninman wampu nispa hermanonta huchachasqallataq kanqa kay autoridadespaq ñawpaqinpi. Pillapis ninman sonso nispa hermanonta chaypis ari atinqa antes kachaykusqa kayta kay infierno ucupacha lugarman. Chayrayku si pillapis ari ofrenditanta apashanman Tata Diospaq wasinman altarman ichanta yanta rishaspa uchaykuspaña yuyarikun hermanonwan phiñanasta kashasqanta o hermanon qampaq o noqanchispa phiñasqa kasqanta yachakunchik chaypichaqa chayllapis saqirpari ofrendaykita ajinamantataq nin altarpi chanta kutirquy ninqa. Allin yakamuyraq ñawpaqta hermanoykiwan chaymantataq kutimuytawan recién haywaykuy churaykapuy ofrendaykita Tata Diospaq. Cuán importante, hermanos kashan entonces controlakunanchis, porque may k'achus noqanchisqa tal vez imaynatapis tal vez ruwanchis modosta Diospaq wasinman rinapaqqa perdonanakunchis, seguramente reconciliakunchis allin k'achanchanasqa riykunchis ari cultoman templonchismanqa. Como kunanqa mayqa tiyasñataq mana cultumanpis rinchaqchu gustopichu phiñanarikushanchik. Gustopichu saykunanchis kama ari kaypi qhawanarikushanchis phiñanawi o chayri sumaqtachu antes ari kay díaspi kay semanaspiqa sumaqtachu chayri munanarikushanchis wawasninchista qhariwarmi. Imaynataq kashan. Ajina kaqtinqa walejpuni kashan ari waturikunanchis maypichus palabraqa ñaqaña apóstol Santiagoqa niwanchis allillamanta phiñakuychis ninqa, pero noqanchisqa kanchis ari onqasiris kanchis acha imaspaq saqra imaspaqta sumaq yuyaysapa kanchis. Por ejemplo, yuyani wakinqa waqarikunku yuyarikunku maychus dañuta sufrisqankuta nispa kay hinata. Mayqa qonqayman wañuspa qonqasaq maytachus maqawarqa maytachus sufrichiwarqa maytachus llakichiwarqa kay lugarpi, o sea hay veces lugarestapis kay chiqanpi maqawarqa hasta horas nintinta yuyanku tardelado karqa ch'isi karqa tutamanta karqa nispa, ¿no es cierto? A pesar que pasanña chunka wataña iskay chunka wataña waqarispa chaytaqa yuwarikun. Pero tachanta noqanchik rik'acha imastari hinatachu waqarispa yuyarikunchik. Maypachachus vigiliapi Tata Diosta yupaycharqanki ayunupi Tata Dios Santo Espiritunwan juntaykuchis horqa may hina bendición karqa palabra chay confraternidadpi chay campañapi chay aniversariopi waqarispachu yuyarikunki chayta.
Uchayri maitachus tratanakurqanki sonsa ni sorqa, wampu ni sorqa, tal vez chayllata sonqoykiman churaykukunki, chayllata sapa tiempo yuarikuspa waqarishanki, chay saqra imashllamanta. Allin kanman noqanchik sonqonchikmanta, urqunanchik chay resentimientota, ajinamanta atinanchikpa sonqo tiyakuypi kawsakuyta. Pues ella sunta jamonasqa uyarikuqkuna San Mateo libropi kashan, capítulo 21, versículo 12. Tata Dios pas palabra ninkayhinata. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yaykuspata Jesús temploman, Dios pa templonman, kallarerka kalqomuyta tukuy piskunachus chay kupi bendisharqanku, ranqarisharqanku templo kupi, kallarerka chay mesasta tigrarayta, hinamanta chay tukuy piskunachus kasharqanku comerciota ruarispa sillastapis pampachararqa palomasta pendejunata ima. Chaymantata sinch'imanta payqa kallpawan paldarispa nirqa Jesús qillqasqa kashan. Wasiyqa Diosmanta mañakuna wasi sutichasqa. Qankunata kaypi kutichipuwashankichis chay suwakuna husq'unman nispa Jesusqa k'amirqa. Chayta ñaqanisharqanchis wakinqa ninku Jesuspuni phiñakurqan chantapuni nuqanchis phiñakunchik nispa. Entonces ari kaypiqa Jesusqa sonqunta nanachikurqa chanta kapurqa celo tata Diospaq cosas ninmanta, porque nin wasiyqa Diosmanta mañakuna wasi. Entonces nuqanchikri imaynatataq qawarinchik, por lo menos Diospaq wasillantapis mancharikunchikchu uchayri Diospaq wasin ukupipis kusqan cultupipis sumaqtachu rabiyarikunchis. Supayqa chayqamanta tukuy ladomanta t'uqpiwanchis utilizawanchis, hay veces pasan, hay veces nuqa rikuni hermanosta maypichus cultupi phiñasqallata, ari mana allinchu kashan sonqoy nanasqa kashan, ajinata kutichinku. Pero wales kanman kaypiqa niwanchik nada más y nada menos ofrendallata apaspa yuarpakunki phiñanasqa kasqaykita chayqa allin yakamuyraq ninqa. Entonces ama kan chistallapipis nishaychu, hasta creo que todavía kay palabra rabiayninchikpa hamurpan sonsa. Chaypiqa maldicionta churaykushanchik nisqanchik rayku sonsapuni kutipunqa chay persona. Y wakinqa ninchis kaynata ni hayk'aqpis qanqa atiwaqchu. Qasi yachachiyki, qasi entendichiyki. Wañupunayki antes ajinata ninchis. Chaypiqa maldicionta churashanchis. Entonces wales kanman antes controlakunanchik, porque ninqa kaypiqa solamente sonsonesqa infiernoman rinqa, huchachasqa kanqa ninqa kaypi palabraqa. Entonces maytachus mana palabra sonsonillachu o sonsanillachu huchakashan, mayk'atachus nuqanchis qaparinakunchis, ñaqanisharqanchis hina rabiayninchispiqa mana ninchaqchu warmiyta o mana rikupuwanki, sinoqa chay runayta mana rikunki nispa. Entonces wales kanman ari munasqa yurikuqkuna, waturikuna, tapurikuna imaynatataq kawsakushanchis, y en especial kunan días imaynatataq yachachishanchis wawaqninchisman. Porque yachanchis ninchik ña wawaqa ari nacimientonmanta pacha phiñakuywan nacen, pero chaytaqa nuqanchis moldeana tiyan o yachachina tiyan de que phiñakuyqa kasqanta hucha. Ajinamanta chay wawa, por ejemplo, astawan ñañapis qallarishanña tumpata suchuykachayta puriyta, qallarinña qallitunta aysamuyta, qallarinña hombritusninta altoman qariykachayta, qallarinña ñawisitusninta ch'imipayayta. Chaytaqa ñapis rikunña pitacha chaymantaña yachaqan. Más bien como ñaqanisharqanchis ñuñuta qichuqtinchis wawaqa rabiakunña, pero sin embargo chaytaqa tal vez mana atinraqchu cuenta ukuyta pichus yachachin chayta, pero ninchisña psicológicamente rabiawan nasinchaq, pero chaytaqa controlakuna tiyan. Y chay ñawi ch'imipayta qallu aysaytaqa maypita hamañan mamawisapichu amañarqa. Creo que seguramente mayqin wawamasisitunchus o chayri kuraq hermanitunchus o chayri mamachus tatachus qalluta aysarqun y hasta rikurqunña uytanqa chaymantataq yachaqarquku.
ajinakaj tenga no kanchis ari aprovechana como nisharkanchis hina temanchis kashan atipaspa o controlaspa phiñakuyta wasinchis ukupi. Sigi ñawpajman rispa munasqa uyarikuqkuna maytachus parlarikushanchis phiñakuyta imaynatachus apaygachana tiyan, mana phiñakuywanchu apaygachachikuna tiyan. Y chaypaqtaq nuqanchisqa ashkhata sinch'ita Diosmanta mañakunanchis tiyan aún caracterninchispaq. Chayrayku ñawirirqanchis Jesusqa nin volcó las mesas. Entonces mana chayta nispaqa Jesus pesari mesasta tanta sillastapis pampachararqa mana chayta nispaqa mankasta cucharasta waqtarasunchu t'unarasunchu, sino que más bien kanantian tata Diosmanta maña y kanantian dominio propio. Apóstol Pablo kanin noqaqa cuerpoita maqani kasuchikuni nispanin. Entonces kanri atingicho manoy kangatata parlaparikuyta y kamirikuyta uchayri cuerpoykichu chay qallullaykichu kantaqa apayta sesunki. Wales kan mangari antes nuqanchis kamirikunanchis ari parlaparikunanchis. Sichus chay simiyki anchata thawtin o thutun qhichwa parlaypininchis anchata ch'aqwan y palabras nasta obscenasta o millay saja palabrasta malcriadesta parlan chaypichaqa tata Diosman mañay pay cambiachun kawsayniykita. Uchikanta aún hasta chay simiykita amenazanayki tiyan. Ninki ari sichus uqtawan simi warmita ninki sonsa nispa uq dia iskay dia ayunuman apaygusqayki chay parlasqaykirayku ninki. Y chaypi wiksantin ñak'arinqanku. Icha chaywan manchasun porque yachanchis kaylaya sagrakunaqa mana hinallachu lluqsin sinoqa oracionwan ayunuwan nin palabranqa. Entonces ari mana allinchu nuqanchis phiñakunanchis y reparasa phiñakuninchikmanta ñaki kapuanchis tukuypata celular. Munayman kan phiñakushaspaqa fotota urqukunaykita uyaykita chaymantata apachinaykita tukuyman. K'achituchu kanman, kusachu kanman. Foto urquchikunchik chaypachaqa asirinchik sumaq kusisqaman churarikunchik, ¿no es cierto? Entonces ari munasqa uyarikuqkuna allin kanman may hinatataq mayqa porcientutataq kan phiñakunki killapi semanapi uq diapi maykata phiñakunki piwantaq phiñanakunki sapakutimanta chulunakunki allin kanman reconocinayki tata Diosman q'umiykunayki. Sichus kaypiñapis tukuchasunña maytachus ari Moisés ari karqa uq Diospaq kamachin. Yachaychis allinta hermanosniy de que chayqamanta kay phiñakuyqa ashka llakiykunaman apawasunman. Kanwa tukunkichu imaraykutaq wakinqa sipikapunku, wakinqa puentesmanta saltaykamunku, wakinqa venenuta tomarpanku ima. Imaraykuchus mana rabiata controlayachankuchu achayrayku. Chayrayku nin kay rabiaqa atiwasunman hasta unquykunata aychakurpunchikpaq apamuyta atin. Pues Moisésqa chayqamanta Diospaq llaqtanta pusarqa tierra prometidaman, pero ma aterqachu chayachita chay lugarman imaraykuchus ancha renegoso kasqanrayku. Chayraykutaq ajina renegoso kasqanrayku mana controlakusqanrayku qankuna palabranpi qhawankichik. Uq llank'aq runata llank'aqmasinta ari wañurpachirqa. Chayraykutaq payqa ñak'arirqa tawachunka watasta tawachunka dillapi chayananta chay tierra prometidaman. Y chaymanta qawllanchikta hari maytachus Moisésqa rirqa tawachunka diasta monte Sinaíman chaypitaq tinkurqa Diostatawan uyapura. Chaymantataq chay chunka mandamientosta recibiytawan hapiqaytawan payqa runas maypichus Israel llaqtatantasqa kasharqa chayman kutiykanpurqa maypachachus Israel llaqtaqa ari chayqamanta unaytaña suyaspaqa sayk'ukapusqanku qallarisqanku ari uq santuta ruwaykukuyta uq becerrota uq kata hina santuta ruraykurqanku y chayta paykunaqa yupaycharisharqanku. Ima pasarqa imatatas ruwarqa Moisés rabiaywan chay 10 mandamientosta rumipi apamusharqa chayta pampaman chuqaspa t'unarqa. Entonces ari chanta qawallanchista ari tata Diospa palabranta Moisés man tata Dios parlapayarqa inirqataq pay chay sinchi qaqata t'uqsinanta bastunninwan y hinamanta chay ch'aki qaqamanta yaku surumunanpaq
pero paitaq nin rabiakuywan tuqsirqa mana Dios pajanesqanman hinachu mana allinpichu tatariwan kasharqa, así que chay sueños nin chay kamachisqan maytachus tata Dios kamachirqa ma atirqachu lograyta. Ahinamanta ari mana waliqchu rirqa rabiasqa kasqanrayku, o sea rabianta mana controlayta yachasqanrayku Moisesman. Ahinallataq también nuqanchasman atiwasuman qatiriyta, porque waturikunaches ima causataq chayanchis celosman, ima causataq chayanchis ari hasta divorciosman aqanakuyman. Tal vez wakin causas hamun qolqirayku, wakin causas pe hamun familia, pero simi tautistan parlasqanrayku. Phiñakuyrayku maypichus mana yachanchaschu controlakuyta rabianchaqta ichayraykupi hasta maqanakuman chayanchis. Y si no qanchis yachasunman controlakuyta allinta yachachisunmanta wawasninchistapis wawamanta pacha respetuoso kananta mana simipi tinkukunanpaq mamanwan nitaq tatawan, entonces allin sumaqta k'achata kawsakunqa. Así que munasqa uyarikuqkuna atisunman creo rabiaqa hasta wañuchikuyta nuqanchik mismo, atisunman wañuchiyta familianchikta sueños ninchista maytachus munacharqanchis chayayta maytachus munarqanchis sumaqa llank'akuyta kawsakuyta profesionero kayta, pero sichus kay rabianchikta mana controlakuyta yachasunchis chaypachaqa arruinakusunchis, mana chayman chayasunchus solamente kay rabia kawsarayku. Achayrayku allin kanman kunanqa waturikunanchik manachu mayqanpis sari como qaynapis nisharqanchis hina kashanchis oveja negra rebelde maypichus simipi tinkukuq, porque nin palabra munasqa uyarikuqkuna qhipa p'unchaymanqa wawas kanqanku tatankuta mana kasuqkuna nin, y chaykunan kay timpuspiqa pasashan maypichus simipi kutichikuqkuna. Chaytaqa pitaq yachachinan tiyan mana maestro o maestra escuela dominical mantachu, sino kan munasqa tata mama yachachinayki tiyan inukunantaq tiempo hermanoy wawaykiwan oranayki mañanayki tata Dios atinanpaq cambiayta y controlayta carácterninta. Ahina kaqtinqa munasqa uyarikuqkuna kay chisipi atisunchis comunicukuyta y todavía kanraq ejemplos, pero mamunanichu tanto astawan alargayta maytachus, por ejemplo hermanos ni Adanpaq iskay qhari wawasnin karqa maypichus hermanitunta wañuykuchirqa envidiamanta rabiaymanta, entonces phiñakuyqa mana puni allinchu, walejpuni kashan controlakunanchis, así que kan amanichu nuqaqa vijituña kani hinacha rabiaywan wañupusqa nispaqa pastor nirqa hermanos yuyakushani chakamanta nuqanchis ni suma warmi puni qallarin rabiakuyta, pitaq qallarin phiñakuyta rabiakuyta, qharichu warmichu wawaschu ñaqa nisharqanchis wawasqa ratitulla phiñarqukunku 10 minutos manga allin yanarqukunku, nuqanchistaq may hinata puni toro hina tal vez nuqanchis phiñakunchis chari. Pastor ninqa hinata tukuy qharis kaqkunaqa ancha millay fierota phiñakunchis nispanin, ¿no? Qankuna riqsinkichikchu chibuta qayballispi tiyan maypichus churki sach'as tiyan chaypi, tukuy phiñakuqkuna qharisqa riqch'akunku machu chibu hina phiñakunku, imaynata chibu phiñakunchu nichu payqa hapapian nincha no se sintinishawankichis ari qallusninta sik'irarispa papá wisht'uyalla. Así que tata Dios kuyarikuchu nuqanchismanta ama ahinata aychanchikman hina kawsayta, sinoqa más bien Señor mansaqayta, Señor moldeananpaq carácterninchista. Kay momento tata Dios man q'umiykukusun mañakusunchik tata Dios cambiachu, ama chay carácterninchik rayku, ama chay rabia kawsarayku waqachinakushanachu, ama yaykushanachu chay kawsarayku celoma o qarinakuspa dañanakuspa ima palabradas disparatesta ninakuspa, más bien yachana nin sichus kan yuyarikunki ofrendaykita pashaspa huchapi kasqaykita chayqa allin yakuy nin. Atiwaqchu kunan kan qayllaykuyta munasqa uyarikuq sichus kashanki timpuwan yuani timpuwan kasqaykita qayllaykuyta esposaykiman o esposoman wawasman Diosman mañakunanchikta, Señor perdonaq kachun, ama por alto pasarpanachu, porque tal vez nuqanchik en especial pastores matiykuchu riqsiyta mayqan familiachu sumaqta sinchita k'aminakunku ch'aqwanku o mayqan familiachus controlanku rabiata mayachaykuchu, pero wawas yachanku como ninku hina wawaswan machasqaswan verdadta parlanku. Nuqanchisqa mana allillanta kakuyku kachata kawsakuyku nillanchanta imatachus wasipiqa kawsanchis, imatachus ch'aqwarinchik, no? Imatachus alqatupis ch'apa alqatu mana tamay phiñakun sumaqta kirusninchik chichaykurikuspa chariya phiñakun. Tata Dios yanapachun hermano y hermana.
Ninachis kay tarde Tata Dios ni última vez kunan dia piñakurqani kunan manta hasta kutimunayku raskama manaña uqtawan piñakusaqchu ninachis. Conmigo kusun Tata Dios man. Anak pachapi tiyakuq Diosatayku, pachiniyku kay palabraykimanta, mañakuyku perdonta. Tata Dios ni hasta kamachiyki pastor o evangelista, maestro kaspa, anciano kaspa, líder kaspa, tal vez matiykuchu controlayta karakterniykota. Monani Tata Dios ni kay karakterta Señor kan moldeanaykita. Mayk'achus nuqayku Señor Tata Dios ni kay phiñakuy kawsarayku, llakichinakuyku, sonqoykuta p'akinakuyku, sonqoykuta nanachinakuyku. Qhari warmi qallarispa, pero también wawasniykuwanpis mañakuyku perdonta. Mana munaykuchu wawitashniykupata sonqoqninta dañuta ruwayta. Maypachachus rabiakaqtinqa ni siquiera wawayniykuchus. Hasta tal vez no caigo a entregar paico, sua uñas, lo que sea, y me disparatesta, Señor, japarigo, osnikita. Tata Dios ni kan que saqi, chehwawasta ñuqama hamoqti maraykuchus hanaqpacha reino kapaykunaqta. Tata Dios kan bendeciwayku kay wawasta. Mana wawaschu mañakurqanku kana kay pachama hamunankutaqa. No caigo a aceptar caigo tata mama y cherego toasca no caigo ancanco no caigo an uñashanco tata Dios ni entonces no caigo tata mama responsable caigo cayo osnico canancuta paciencia yachas como ico respetas coragnentas respetas tatanta mamanta y en especial tata Dios tamancha chico palabra y que caniwaico canaico tian allillamanta piñaco. Pero no caigo chayhina prestos, chayhina listos, chayhina usqaysito manta, chay ratito rascarrabias, peñacuyco, rabiacuyco, chay ratito peñarericuyco, perdón tamañacuyco. Munaygotas Tata Dios ne cambia, y que hay momento mañacuyco chay peñacuy manta, sagra espíritu, Jesús, cachón Jesucristo, away que su tiempo, sapa familia manta, sapa tata manta, mamá manta y guawas manta, Jesucristo, away que su tiempo. Mañacuyku chay Espíritu Santo hamuchun controlachun kawsayniykuta paciencia hamuchun mansedumbre hamuchun noqaykuman Tata Dios ni hinamanta k'achata munakuypi kawsakunaykupaq wasiyku khupi qallarispa mana munaykumanchu templollaman cultollaman k'acha siyta chanta wasiykupiqa sigichu waqachinakusaqku sigichu qaparinakusaqku Tata Dios ni sinoqa wasiykupi Diosatay qallarisaqku kunanqa kawsayta templopipis kawsashaykuman hina. Tata Dios kuyariku y no caigo manta. Gloriata honrata kama kokamuyku pachinikuyu kay kacha palabra manta mañarikuyu gracias a Gospa agradecespa maimonasqa Jesucristo awayke su tempe. Amén. Gloria kachon Tata Dios man solamente munane kay momento son goipi yo arisiane. Pastor risca hermanos ni toque manachos rinches familiante y kay pastor paja wawitan kasa kari wawitan chantaka wasipeka mamitang manesqa kay wawaka mamang manesqa kay hinata mamay ripunache templo kumantiako kamantin cosinantin nespa chanta mamant ukusqa watukusqa imaraygotaqa wawitay munanki ripunanchista templo kuman cosinantin kamantin. Ichay tata okurisqa eresqa mamay tatayqa chay pulpituman wicharikuytawanqa manchayta cambian tatayqa k'acha miski palabrason parlarimon manchay munakuywan parlarimon y kay wasipita sinch'ita qaparkachawanchik sinch'ita tratawanchik ichayrayku manaña munanichu kay wasipi tiyananchikta sinoqa munani ripunanchista temploman chaypi tiyakamusuman chaypiqa kusisqa kawsakusuman imaraykuchus templopiqa tatayqa k'achaman kutin nispa ichayqa sinch'ita ñuqatata ukuchiwan y mayka familiaswanchus mana pastorllawanchus sinoqa mayka tataswan mamaswanchus pasan kayqa achayrayku animane Señor pasutimpi luchana enfrentana controlakuna amaña rabiaman konacho lugarta sino Tata Dios piana bainiwan cambiana monasqa hermanos ni hermanas. Gracias kachon Tata Dios manganchakusikuni maytachu sari chakamanta mañana Tata Dios vecino paz vecina paz porque uyarisqanchis manqa problemas champas maganakusqa kay phiñakuy kawsarayku hamon. Disculpa hermano Efraín maytachu yuyarikushani kay llaqtaykiman rinayampi yuane unayña noqa solamente uyarirqani mana qawarqanichu pero yacharqani kasqanta arroyuq uqtaq microyuq
qech pasajeros ta qechuna kamshasqanku isinch'itapuni rabia kasqa chay ishkay choferespi chaymantata qallarisqanku qechunakuspa hark'anakuspa yanta hamusqanku al final uqchaqanpi seaspataq maqanaykusqanku y al final nin chay microyuqta atipaykusqa maqanakupi chay carruyuq no entonces saykusqanku ña maqanakuyta chaymantaqa carruyuqqa nin ña saykuspañaqa ripushasqa pero chay microyuq atipachikuspataqri manapuni qhipapi quedakuymunaspaqa watejmanta rispa sigue hap'imullasqataq cabinamanta ña creo que carro funcionashanmaña karqa o neutropi kasharqa kaqa hinamantaqa mana pampitapi chupasqa hora qachimusqa aysaspa carruyuqta choferta chay microyuq hinamantataq carroqa runasniyuq kasharqanin cargayuq ima maymanchus qhipaman kutispa volcaykukun y mayqa runachu chay puñurqanku tal vez tan allinta hasta historia yachanki entonces chayta cuentarikushani imarayku chay ima llakiykunasta apamun rabiaqa hinaqa munasqa uyarikuqkuna allinta controlakuna allinta tata Diosman mañakuna yanchakusikuni kay tiempomanta Dios tata sapa usta bendecichun kay tutapi qaya p'unchay hasta señor kutimunankama hinataq sigue Diosta mask'ana orana ayunana porque anuncios kashan tukuy ladomanta orananchis ayunananchis kay bolivianchespaq mundo enteropaq mañakunanchis kashan wakin por ejemplo Estados Unidos manta kamachimunku pastores Dios tata matisuma mañakuyta tawachunka diata hasta 7 de mayo ayunopi yaykuyta en cadena así que tukuy uyarimuqkuna piskuna sientenkichik y kashan tiempo kunanqa Diosta maskanapaq entonces orana ama suyanachu kamachinata kunan tal vez wakin suma pero mana pastor ni imatapis kamachimanchu ni presbítero ni presidente directivamente imatapis ni waykuchu nispa tal vez suyakushallanchaq sinoqa voluntariamente Diosta maskana Tata Dios askata bendecichu anchapachikuni Diosman kay tiempomanta Tata Dios llawan munasqa uyarikuqkuna